kurusha umuntu bigatuma uza imbere yandutize wibaza ko bikunda kurusha umuntu bigatuma uza imbere yandutize nzaguha umugisha ongera umugisha muhindura umugisha tuzabireba 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 umukozi w'umuhanga Yesu arakora ibyo ushaka bimeze nawe Yesu arakora nimureme nshuti nimureme tuzamubona umwami mwiza ubupfubyi ndetse n'ubupfakazi tuzaba tuwisezeye bene data abakozi b'Imana nimuze twiyeze kandi twitunganye kuko igihe kiratwegereje zo guhabwa ibyo asezeranye nimureme nshuti nimureme tuzamubona umwami mwiza ubupfubyi ndetse n'ubupfakazi tuzaba turisezeye yewe nshuti yanje umuremerewe nagira ngo ndakubwire umwami Yesu arakuzi azogutabara uko yantabaye nimureme tuti nimureme tuzamubona umwami mwiza ubupfubyi ndetse n'ubupfakazi tuzaba turisezeye Yesu umwami azatwicarika ati nimwicare kandi muruhuke ntituzongera kubabara ukundi yewe nshuti yanje nimurebe nshuti nimurebe tuzamubona uwo mwami mwiza ubupfubyi ndetse n'ubupfakazi tuzaba turisezeye Yesu umwami azatwicarika ati nimwicare kandi muruhuke ntituzongera kubabara ukundi ibibazo birarangiye Yesu umwami azatwicarika ati nimwicare kandi muruhuke ntituzongera kubabara ukundi Yesu umwami wacu Yesu umwami azatwicarika ati nimwicare kandi muruhuke ntituzongera kubabara ukundi ibibazo birarangiye Yesu umwami azatwicarika ati nimwicare kandi muruhuke Yesu umwami imureme
Yesu mwami azatwicarika ati nimwicare kandi muruhuke nituzongera kubaho. Yewe nshuti yanje umva uremerewe, ndagira ngo ndakubwire umwami Yesu arakuzi azogutabara. ndetse n'ubupfakazi tuzaba tubisezeye. Yesu mwami azatwicarika ati nimwicare kandi muruhuke nituzongera kubaba. Nimurembe hari imibabaro twababajwe n'abo tuvukana, hari imibabaro twababajwe n'ababyeyi, hari imibabaro twababajwe n'abo twashakanye, hari imibabaro twababajwe n'abana bacu, hari imibabaro twababariye ku ishuri no mu kazi, ariko iyo yose Yesu azoyirangiza. Sita tolebo murajya tuzamurira Imana icyubahiro, ubwira ngo humura, kira umuntu mwicaranye ngo humura, bimubwira ngo humura. Haleluya. Mu bintu bitumye ndirimba iyi ndirimbo, abantu babiri bavuye hano baravuze bati twahuriye mu gisirikare tumarayo imyaka 20, nta n'inkovu dufise, nta no gwanciye uruhande. Umunsi umwe nariko ndafungura
amatwi yanje niyafise ikibazo kandi ntiwoyandenganiriza nanje sije natumye atumva ngo ni veniseta. Umunsi umwe niko ndafungura ndahantu urugamba rwashushe rwagezene rwashushe nkoze mu isahani gutya nkuyeho ukuboko urusoro ruhita rumena isahani. ubwo wumva rwarondera nde? urakoze cyane. nta nkopfu y'urusoro mfise kandi je nakoze igisirikare c'ishamba, nta rusoro rundiho, nta n'ekara ya grenade yigeze njamwo, sinigeze, nta nkopfu n'imwe nanje mfise. Reka mbwirira umuntu mwicaranye ngo reka ndabaho urugero mbabwire ukuntu Imana iturinda birenze uko mwebwe muzi. Ururimi ruba hehe? mu kanwa nta mabuye ariyo. none ntiriguma rwikumbagaza muri ya mabuye. ubu iyo ndiko ndavuga amabuye ntaguma afatana kandi ururimi ruri hagati yaho. none ndababaze ururimi rugira igufa? hari gufa rufise? mbariza umuntu mwicaye ngo hari igikomere rufise ku rurimi bitewe n'aya mabuye akuri mu kanwa? Imana yaturindiye mu mabuye, iturindira mu bisasu, iturindira mu nkoho, iturindira mu mbugita, iturindira mu barozi, iturindira mu bicanyi, none turacariho. Bwira umuntu mwicaye ngo umunsi uzibuka ikintu Imana yakoze uzaza utanga itura atanu umuntu yewe arakubwira ngo ritange. nk'ubu nk'abadamu bicaye hano mwaya materaniro umunsi muryama kuri ka gatanda muri sale d'accouchement, ndanabivuze no mu gifaransa ciza vraiment, mu nkomera amashi. uyu mwana yitangiye ituro, hari akantu yibutse karahari, ntabwo apfuye kuza gutyo gusa, karahari. nibwirira abadamu cyagiye mwari muryamye kuri sale d'accouchement, winjirayo vyonyene, kwinjira gusa wari umeze nk'uwinjiye mu cyobo, kandi wari winjijeho n'iciza, ariko kwinjira gusa wari umeze nk'uwinjiye mu kinogo. kandi kariya gatanda wavyariyeho uriya mwana, hari undi mudamu yari asohotse amuburiyeko, ariko Imana iragutabara. wowe utahana umwana muzima, ubu uri kurahamagagwa ngo mama runaka, uri kurahamagagwa ngo mama runaka, kandi abandi bavyeyi ako gatanda nyene wamuronkeyeho, ariko abandi bamuburiyeho. Imana hari ikintu yakoze. aho niyibukirije abadamu gusa, kandi na wewe wa mugabo we wari utegerereje hanze kugira ngo urebe ko akuzanira umwana, nawe utangure guhamagagwa papa. hari icyo Imana yagize yakoze, hari icyo yakoze, hari icyo yakoze. mbwira umuntu mwicaranye ngo nimba hari icyo wibutse nawe ushatse wayihitura ukayibwira ngo ndagushimiye kuri cya kindi. hari icyo yakoze, hari icyo yakoze. abagabo turi kumwe muri aya materaniro, urebe igihe umaze utagira akazi, urebe ukuntu umugore acana imbabura buri munsi, urebe ukuntu wishura inzu kandi ataha utonda. hari ikintu Imana yagize yakoze, hari icyo yakoze, hari icyo yakoze, hari ikintu yakoze. Muroko hari ikintu yakoze. mbariza umuntu mwicaranye ngo nta kintu na kimwe wibutse yoba yarakoze ikakurinda ya ndwara ya yindi.
yarakoze nukuri takoze yarakoze kugukorera mariage udacikije cyangwa udacikiye. Abandi barabuze n'ababatwara saa sita z'ijoro. Abandi barababuze n'abababesha ko babakunda. Hari icyo yakoze. Papa mama kuba ukiri kumwe n'uwo muntu mwubakanye ntabwo ari ukubera urukundo rwinshi, hari ikintu Imana yakoze kugira ngo mube mukiri kumwe. Abandi bari muri tribunal bari gukora divorce, ariko wakomeza kubwira ngo sheri shushu sweet kandi unashaje. Hari icyo yakoze. Twese tuzamurira ibiganza hejuru tuyibwire ngo Mana aho ugejeje ukora, aho ugejeje ukora. Tubaye tugize nte, tubaye tugushimiye. N'ibisigaye uzogira nte, uzobikora. Ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane, n'ibisigaye izabikora. Irabana oye kwigira. Ku munsi wa gatanu ku mugoroba twamye ahantu guserebura. Imfotora shamfotora no kuri kw'Imana. Fotora nibutse igihe baza bansohora mu rusengero banyirukana, ntabwo bari bazi ko bazomfotora. Mfotora nafashe na postere kuri. Haleluya, haleluya. Kira umuntu mwicaye ngo igihe kirageze nawe bagufotore. Fotora kandi ntiyigeze ambwira ngo hagarara gutya, ahubwo ngomba gufata postere eshatu. Ongera umfotore. Urabona tuzamura Imana yaje cyubahiro. Mbwira umuntu mwicaye ngo igihe kirageze kandi kirasohoye nawe bagufotore. Mutoka mba sa ruhuka, wari wararushe. Ndafashije mutoka mbasa banzo nywe n'utuzi dukanye. Urabona ibaze ukuntu usigaye nywa amazi babishyira no muri kamera. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa Yohana ibice 3 ku murongo wa 16. Nukuri ndafashijwe, mutima wanje uranezerewe. Nariko ndababwira ngo twagiye ahantu ku wa gatanu ni mugoroba turi kumwe na madamu. Badutomeye ahantu kwica umwaka w'inzara. Reka hariho umwaka w'inzara, hari n'uw'inyota. Turagenda, reka mbabwire, kubaka mu mezi mu 8 mu 9 mu 11 na 2 mu kwa mbere n'amezi angahe? Amezi angahe? 5. Imana igahita igukubitira umudayimoni, ugahita uva mu nzu y'ubukode ukaje wawe. Amen. Na dayimoni nk'iyumbi ziba zipfuye. Mu 8 mu 9 mu 10 mu 11 mu 12 mu kwa mbere kutarahe, ubwo na 5 ni mezi. Ugahita wimukira mu nzu yawe. Kandi umuntu ahejeje mariage abakubiswe. Jewe mpeza mariage narasengeye igitumbura c'ijana. Igitumbura c'inoti y'ijana naragizengeye,
agasukari kamwe ko mu gakaratasi naragasenyeye. Rero ni ukuvuga ngo amahirwe y'abantu ntabwo angana, ariko mbwirira umuntu mwicaranye ngo mugenza w'Imana nimutabara ukabibona ko yamutabaye. Ntuzihutire guhekenya amenyo uzokura intete z'ibigori abari zuhekenya cyangwa zivyemba. Mugenza wa nasubizwe ukabibona, uzafata n'ituro ushire mu giseko ushimira Imana. Rero uwo munsi mukuru twawugiyeho turanezerwa, turanezerwa kandi ni ukuri kw'Imana. Reka mbabwire ikintu giye gutuma mubona amazu muri Repentance mu Carama. Ndakibabari, ndakivuga cyangwa ndakireke? Kiri umuntu micire ngo ahantu twicaye ntabwo dukotesheje. Hano twicaye ntidukotesheje. Bugiye muba mu rusengero rukotesheje, Imana irabareka mukaguma mukotesheje namwe, kuko nayo iragize nti. Mbwira umuntu micire ngo nimba hari igihumbi kirimwo hano cyawe mu kugira ibi bintu bibeho hano, ishaka iba ari senkesa. Bwira umuntu micanye ngo umukandida w'inzu hano mu gisagara ca Bujumbura. Soma. Ntimwahumvise? Ukama. Yohani 3 ku murongo wa 6. Oya seze kweri seze mwari warumbesheye mu rusengero. Oya ni seze. Ego. Aravuze ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Watumye igirane? Itanga umwana wayo w'ikinege. Yaramutanze. Ifise bangahe? Ikisigara niki? Mama ufise bangahe? Ngabiro. Wewe kandi uri inshuti yanjye cyane, haguruka banakubona. Haguruka pepere abantu. Uyu mudamu arankunda gose, ku buryo iyo arose akantu nzambona ndungishiye muri telefone ngo nawe ujya gatumbura, nawe urebe ugura agafana. Harukundo rurimo. Ngabira mwana wayoy haraho bigera akavuga ngo hani stop. Kandi ni bangahe? Ni senye. Nani nzamusigaranye bane? Makamba. Haguma ikinogo. Yaba basa akonye nubona basi nyene. Kada kuyore ni sabiri wantumiye. Musho ni bangahe? Bosa. Mom. Mushumba arankunda. Ahubwo waza umambwiye ngo reka ndagufasa amase. None uramfasa amasengesho kandi icyo nshaka kubifisa. Reka mbere kundi muntu ankunda hano. Ankunda kandi cyane n'umutima wanje urabizi kandi ndabihamya. Maze nitukunda? Ni bangahe? Abana ni bangahe? Makamba. Kandi yamabembwira ati ndakukunda. Ego. Urumva yopfuma mpereza imodoka nshasha. Shasha itaragendegwamo. Rero hano dusomye ngo kubwo rukundo Imana yakunze abari rwatumye igirane. Isigara nabangahe? Reka mbaha amakuru rero. Nta
ntabwo imana yatanze umwana kubw'urukundo gusa. Oya, imana yari iri mu madiri. Mbabwira amadiri yari irimo mu ijambo bita urukundo. Hari ikintu kiba kinyegejemo indani. Mu rukundo hari ikintu kiba kinyegejemo indani. Papa, mu rukundo wakunze mama nta nyungu yavuyemo. None wumva ari urukundo gusa cyangwa harimo ntuzenye benefisi? Dufise abakinyi ba filimi mu gihugu cy'u Burundi no hanze y'ibihugu, ashobora kugukinira filimi ukabona ararize atakimubabaje ataco yibutse. Nanje mu masegonda 15 ndashobora gukorora amosozi atakimbabaje ataco nibutse atana umuntu yantemuciye cenze segonda. Kubera iki? Naravyize kandi ndavyigisha. Ndi umu acteur mu bijanye na filimi ku buryo 15 segonda gusa amarira uzobona fyo nk'umwana. Oya. Haleluya. Hari umuntu yanyemera tukazamura Imana icubahiro. Nta bantu bafite ibiganza bibiri ngo bikomere Imana amashi. Abantu bafise umunwa terera Imana haleluya y'imbaraga. Murahari cyangwa mwataje? Mwemera Imana cyangwa nimuyemera? Abayemera nimuyikomera amashi. Ndagira ngo mwongera yandi mashi muyaha Imana. Abandi mwongera muyizamurira haleluya. Bose bambwiye ko batoma iki? Umwana arazimbye cyangwa arazimbutse? Umwana ni ikintu cyo gupfa gukinisha. Abumva atari cyo gukinisha nimuvuge ngo amen. Aya namarira cyangwa samari? Aya namarira cyangwa samari? Aya namarira cyangwa samari? Aya namarira cyangwa samari? Nabateresha haleluya ndiko ndayarondera. Hano tugira abantu barina bari kuresha ngo barakunze kumba atari vyari imitwe. Madamu wari hano? Wari hano? Nimuzanane hano. Ari he? Ari kosa umwana? Ninde ari kumwe na madamu hano? Ninde ari kumwe na madamu hano? Basi ninde yazananye na madamu hano? Mwese bansa ko muzana. Eka nihamagarira uwanje. Reka nihamagarire uwanje abariwe nkoresha. Kila moto na demo yake.
urankunda cyane urankunda cyane oya nsubiza bipfuge muri mikoro yego sawa umpamagara ngo bebe irindi chéri irindi mon amour irindi aya mazina yose ampamagara nta zina na rimwe riri kuri karangamuntu none mwumva ariko nitwa nka hamwe mazindwi ego nka hamwe mazindwi ntaha naje mu ivugabutumwa nkataha indwi yose ntazanye ishashi wampamagara sheri indwi yose iraheze ntashatashashe mfise kandi nayaronse wampamagara sheri bitapunguka biragabanuka oya wobimpamagara ntako gasakoshi rero ubu ndataje kandi akantu kagaragara karaboneka sibyo akarimo ikintu kaba kagize kuko nta bibiri yibyimba ngo kamere gutya ndatashe rero murebe ndatashe karibu sheri karibu nde abanje kwakira iki ubwo sheri ninde si jewe ndi sheri sheri ni ishashi mwabyumvise sheri ni iki ishashi mu kirundi mu Giswahili bavuga ngo uzuri wa mwanaume si ure ni nini ngomba gukora cyane kugira ngo iryo zina rigumeho switi izina switi ntabwo ari umuntu yitwa switi umuntu yitwa switi iyo yaguze imbombo niyo yitwa switi switi birasobanura ikintu gisosa imbombira iyo uyizanye rero ukayitanga uhita witwa switi hari ikindi bita hani ni igiki ukumva abantu bari kubesha abantu ngo bafise ngo bahani oya baba babaguriye ubuki baca baba bande abandi nabo kivuga ngo shu ikintu gikora salade ni giki ushizemo iki mayoneze itari mu nzu ntubashu cyangwa ukazamuha ngo papa ntuzenya ngo papa bera ngo papa kirisi ngo papa diyeme nta papa diyeme abaho ahubwo ni ukubera ko aba yazanye yambiye abana kubera haje uwundi abizana utabizanye barahinduka abana bakava ba papa mutoka mbari genda ukajyanye murasobanukiwe bishatse kuvuga ngo urukundo ntirugaragarira mu majambo urukundo rugaragarira mu kintu uba wakoze umuntu anyonge kinga bamwita gute niko yitwa
umuntu anyonga moto bamwita gute? Mota niko yitwa kubera kinone bamuhamagaye motari. Urakoze. Hama umuntu adandaza amakara bamwita ngwiki kubera agirana. Umuntu avuza piano bamwita gute kubera agirana. Umuntu avuza ingoma bamwita gute kubera agirana. Hanyuma umuntu adandaza ibotike bamwita nde? Hama umuntu yabaye urushengero bamwita nde? Hama uri yari karankamera nawe yitwa nde? None niko yitwa. Murakoze. Bwira umuntu mwiciraye ngo ico udakora ntuzocitirikwa. Rero mbariza umuntu mwicaranye mumbarize ngo haheze igihe kingana gute tuzinanye? Akubwiye gute? Tisigito. Mubaze ati none urankunda? Mubaze ati urankunda? Mubaze ngo urankunda? Akubwiye ngo iki? Mubaze ngo kuva tumenya nyuma za kungurira fanta zingahe? Mubaze ngo kuva tumenya nyuma za kungurira fanta zingahe? Akubwiye ngo iki? Nimwumve ijambo bita l'amour. La signification d'amour erega mwari muzi ko ntazi n'igifaransa. Écoute, la signification d'amour, l'amour égale donner. Ce qui peut donner la réponse en Kirundi, parce que pour le moment j'ai déjà oublié le Kirundi. Déjà. Ninde yo dusobanurira l'amour donne bisobanurije? Iyo umuntu mukunda uragirane uramuha. Ngome ndabaha ga test gatonya ndakabahe cyangwa ndakarege. Laba umuntu ukunda hano mwaye materaniro nona umugurire fana umubwira ngo ndakwipfurije kwezi kwa kabiri kwezi. Bikore ushaka umusangi yo yicaye umubwire ati ndagukunda nkwipfurije kwezi kwa kabiri kwezi. Bikore iyo ni test. Bikore bikore. Shaka umuntu ukunda umugurire fana umubwire ngo nkwipfurije kwezi kwa kabiri kukubere kwiza. Bikore ntureba wewe ureba shankundwa na bake kwera ndabibonye nkundwa na bake ariko ntaco. Bikorera umuntu ukunda mubwire ngo ndakwipfurije ukwezi kwa kabiri kwiza. Mutemwa akantu mutemwo mujugunyemo ntureba. Mutemwa akantu umuntu ukunda umujugunyemo akantu nukuri kw'Imana.
mutemaka nicyo gisobanuro bita urukundo, nicyo bita igisobanuro ramuru. Umuntu ukunda uramutamwo, umuntu ukunda umujugunyamo akantu, umuntu ukunda uramutamwo. Haleluya! Apana kubivuga ku munwa gusa, umuntu ukunda umutama akantu. Ntureba, uhawe uburenganzira ku muntu uwo ari we wese ushaka hano mu rusengero. Wahora ubwira ngo ndagukunda cyangwa wahora ubyiyumvira, mutema akantu, mutemwo. Mutemo vrema. Nicyo cyitwa igisobanuro urukundo. Icyo bita urukundo, iyo ukunda umuntu umujugunyamo akantu ukamutamwo akantu, naho cyoba ari igiceri umuntu ukunda kimuhe, kimuhe. Umuntu ukunda ntureba, Imana iguhezagiye, Imana igutemwo. Nibyo ni ukuri. Ndafashijwe bimugaragarize umwereke ko umukunda, mutemwo. Yo, Imana iguhezagire, ndafashijwe. Imana iguhezagire, Imana iguhezagire, Imana iguhezagire, Imana iguhezagire, Imana iguhezagire. Yego sha, ntureba nanjye mukantamwo, mukanyereka ko mundopfinga. Kupfrema naba umuntu utamo, umwereke ko mukunda. Mutemwo sha, mutemwo. Bacukunyemwo ibisheri byawe, batemwo. Yo 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 yo. Ako kantu karafatika ntigafatika. Uyu ariko ararondera umuntu akunda. Ndafashijwe. Nanje ndagukunda. Nanje ndagukunda. Nanje ndagukunda. Nanje ndagukunda. Kofremba. Aka kantu kararyoshe ntikaryoshe. Duhereze Imana yacu icubahiro. Kwatumye itanga. Cyagihe Imana yari yicaye mu ijuru ryayo, yararebye, irareba. Umwana mw'ijuru hari abana bangahe? Bangahe? Baracatanga.
komeza mbeshe amatara nashaka ari ndatangura ahera muhana ukomeze wiyumvira umuntu nushanga wanamugurira n'igitenge ukimugurire numusanga wamuhana ikoti uyimuhe nusanga wanamuha inzu uyimuhe nusanga wanamuha konti hakugataha n'amaguru nayo uyimuhe tugire kuki Imana irangije irebye umwana ibona umwana aricurikira mbaza ngo uwo mwana yicurikira kubera iki kubera ko atagira uwundi mwana bakina umva muri iteraniro ririnde rihera mu batamwa Imana irangije isanga ibizima ntibiri bukine n'abakuru nako abakuru ntibari bukine n'umwana ibizima bifise amasaha 28 yo kuvuga ngo urera nibyo cyangwa sibyo abamarayika bafise aho baguma batumwa buri kanya nta mwanya bafise wo gukina n'umwana temi ivuga ngo kutoa kitu ya samani ukishajua ya kwamba unayemtolea ni wasa man vinakubadilisha chemchemu ya baraka kadri ya kuomba unaombwa kuri ikintu cy'agaciro iyo wamenye ko umuntu gihaye hari uw'agaciro biguhindura isoko y'umugisha mu kishingo cyo gusaba ugasabwa Imana irangije irareba isanga umwana wawe yafise irungu ryinshi iravuga ngo ndashaka ko umwana wanje yishima kandi akina icyo yakoze yaciye ija muri Yohane 1 ku murongo waho wa mbere havuga ngo iki wa 12 nako havuga gute Yohane 1:12 aravuga ngo ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika Imana kugira ngo umuntu yakire haba habaye iki abayagizene urekuye bavuga ngo yagizene bamwakiriye kubera ko bamutanze ariko bamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana bwo kugira iki bwo gucika abana b'Imana bwo kuba gucika abana b'Imana bisobanuye ngo ntiyabahaye ububasha bwo kwitwa batagisipero atari ko bitwa ntiyabahaye ububasha bwo gucika abamotare atari ko bitwa kuri karangamuntu ntiyabahaye ububasha bwo kwitwa mama runaka bujya mwitwirirwa amazina y'abana banyu ariko siko mwitwa nibyo cyangwa sibyo yaduhaye ububasha bwo gucika originale abana b'iki Qu'est-ce que ça signifie l'enfant de Dieu? Umva. Tugira gutya. Tugira gutya. Ko yabahaye ubasha bwo gucika abana b'Imana. Imana yari ifise abana bangahe? Yari ifise bangahe? Hama bacitse abana b'Imana baca bangahe? Ubu twese twicaye hano twitwa abana ikibazo ndababaza ko Imana yari ifise umwe itanze umwe bakamwakira bagaca bacika abana b'Imana ubwo Imana yarahombye cyangwa yarungutse
ikindi kibazo, imana yari iri muri bizinesi yo gushaka abana cyangwa ntabwo yari iyirimo? ubwo yatanze umwana ishaka. Imana nicyo kintu cya mbere cyitwa umukomeresa ari mu rwego rwo hejuru. Tekereza erega natwe Imana ni umudandaji. Niyo mpamvu Imana atakintu na kimwe ishobora kuguha itabanje kureba kuri bwunguke nk'ibintu nk'amajana. Bwira umuntu cyangwa ibintu wasabye Imana ntibiguhe, irabifise, ahubwo iraraba benefisi ikabona ntayo. Icyitonderwa rero, murebe ukuntu Imana ari umukozi w'umuhanga, kubera ko yungutse ikoresheje kimwe. Natwe iyo idusabye dusaba kimwe muri kangahe, ariko byarakunaniye. Oya, nimwumva ubuhanga bw'Imana. Iyo ishatse ko dukorana iratubwira ati jewe nateye akana kamwe. Cyagiye rero bakaniga, igihe bakaniga akana k'Imana, ngo wagizene Imana yahise igira ngo ahubwo kuki bataragusatura. None wabivuyemo kuki batakunyarusa ko jewe nzi hari ikindi kintu nkeneye kimutoka mbari ndagishaka, kintuze ndagishaka, naciwe waragushaka, nibakumene. Ahita aravuga ngo nta kundi nibibe nk'uko ushaka. Imana ati nibyo nyene nagirigize, nibyo nashaka. None iyi mukurako yari ihombye cyangwa ntabwo yari kubihomba? Imana niyo yari kubihomba. None ubiraraba mwisi kumutakura bateranye n'abana, mwijabe n'abana, kumubone n'abana, Kisandema n'abana, Gasenyi n'abana, Cibitoke n'abana, Kwijabe n'abana, Ereshadayi n'abana, kumutakura n'abana, Durududu n'abana. None ikintu Imana yari itanze cyari gifise agaciro cyangwa nta gaciro cyari gifise? Mbwirira umuntu mwicaye ngo impamvu Imana itaraguha icyo agaciro, banza urebe ko mu bintu umaze kuyiha bifise agaciro. Kano kantu karumvikanye? Bisobanurwa ngo igihe cyose kandi ikintu cy'agaciro si uburemere gifise, ahubwo ni nyene cyo gitanze. Umuntu arashobora kugira ikintu cy'agaciro cyitwa inoti y'ijana imwe rukumbi, akaba ari yaziga imbere n'inyuma, kuyishira hano urekuye ikintu cy'agaciro. Kiri umuntu wicaye ikintu cy'agaciro si ukugishira ku munzane ugacika. Wowe ugitanze wagihaye agaciro kangana gute? Hari igihe twama dutanga ikintu bita ikimazi. Murumva ijambo bita ikimazi? Murashobora? Ikimazi ni iki? Ikimazi ni iki pa?
ni ikintu uhaye Imana bitewe n'icyo ushaka kwigukorera. Ikimazi ni ikintu utanga kugira kikubere nk'incungu. Nta ncungu woronka, incungu yarabaye, aho ndaguhaye 0 sur 10. Wewe umva, ikimazi, la signification do sacrifice. Mutoka mba ibi bintu bikura he? Ikimazi ugomba kubanza gasobanukirwa muri wewe ko ari ikintu gifise icyo kimaze. Deuxièmement, mutoka mba rondera mu interprete basuvuge mu gifaransa gusa. Deuxièmement, basi muze muranyumviriza ko mivuga neza sinkora ikoze. Nibyo? Ibyo bintu mvuga nibyo? Deuxièmement. Okay. Icyo kimazi ubwa mbere, premièrement, twavuze ko ari ikintu gifise icyo kimazi. Deuxièmement, ni ikimazi cyari gifite ikimazi nyene kugitanga. Ni ukuvuga ngo ni ikintu cy'ikimazi nyene cyo rero hari icyo cyari kimumariye. Troisièmement, cya gatatu, ni ikintu utanga kigasigara kigize icyo gihagije kuko cyari gifise ikimazi. Quatrièmement, cya kintu utanze ugiye ugasigara wicuza ku buryo wosubira inyuma kukibaka. Nyene ntibikunda, ndi kuvuga ngo iyo ugiye usigara wibaza ngo nosubira inyuma kugitora kuko kigenda kigukomeretsa uko ugenda. Nari nkomeye burya nduzuye, bari bansokoye mu ubwenge, hari habaye iki? Vuga ngo icyo kintu cyitwa ikimazi. Tuyizamure cyo bahira. Mwumva Imana mu gutanga umwana, iyo abitarizi ingaruka ziri buze nyuma, ntiyari kwicuza. Imutanze isigaranye bangahe? Isigaranye 0, kandi nta n'umugore yari ifise. Wenda iyo umuntu atwaye indi kavayo asigaranye umugabo aravuga ati nta kundi tuzongera twiyaranje kwa kundi. None nayo imutanze itagira sheri, ubwo wowe wundi wumva vaye. Amen. Ariko mbibutse yuko no kubona uwo wa mbere itamukuye muri sheri. Mani rakaze, mani gize tugana ku musozo rero. Ejo bundi twarize ikijanye n'ikigira kangahe. Ikigira kangahe? Twaracize ntitwaciye. Hari abantu bagisobanukiwe neza, hari ibyo mutasobanukiwe. Abantu mwagitanze ne muzamura ibiganza turabe. Abagitanze zamura ibiganza, ni muzamure cyane, ni mu manure. Abatagitanze mwatanze shikano, namwe ni muzamura ibiganza. Abatatanze cya 10 mwatanze shikano, zamura ibiganza. Manura namwe. Rero
mwebwe mutagitanze mwatanze shikano ntacyo mwabuze gira ngo nimugire ngo mwebwe mutatanze cya 10 mwatanze shikano nta cya 10 mwabuze mbaza ngo gute none nimba watanze 1,000 nimba watanze inoti 1,000 mu 1,000 harimo icya 10 cyangahe none ijana waritanze nimba watanze 10,000 y'ishikano muri 10,000 harimo icya 10 cyangahe wumva wayatanga nimwumve wari gupfa umuvunjisha gezaho ya wisa ya miri wisa ukayajya wavyumvi wari gupfa umuvunjisha ajya miri wisa ukayarya yose ukazana desa gusa mwumvise ahantu hari uburemere ku cya 10 wari gufata miri wisa yose ukayajya ukizanira desa gusa murumva icyacu kidafite imbaraga nyinshi cyane icyitonderwa rero abantu babarimye hano ni bande abantu babarimye mama haguruka ufise ibiro 10 by'ibiharage ukabiteka ukabirya ugahita ufata urutetero rumwe rwiza mw'ivyo biharage ukaruteragira ibiro 10 wariye n'urutetero rumwe wateye nibihe bifise ikimaze ingo hagarara hano ibiro 10 ubiriye ugatera urutetero rumwe ibiro 10 n'urutetero rumwe nibihe bifise ikimaze bijya wateye nibyo bigira ikimazi ingahe runo rutetero umwe kubera kuko mu gihe utanguye kujya mu murima utangura gukuramo umushuzo ukawuhereza Imana oya sivyo je nakubajije sivyo nakubajije ibiro 10 by'ibiharage ubitetse ukabirya ugafatamo urutetero mukaruteragira ni ikihe gifise ikimazi mw'ivyo iki gifise ikimazi nivyo uba ugiye kunguka kuko haraho uhura reka sishaka ngusobanure byinshi nkubajije ngo kunguka nugo rutetero umwe nugo rutetero umwe ugiye gutera none ibyo biro 10 nabyo bibura inyungu kubera iki oya ibi biba byapfuye nta nyungu biba bicyunguka icyunguka nugo rutetero umwe kandi ari biro 10 mwabyumvi ni ukuvuga ngo ibiro 10 si byinshi urabiriye hari amasaha biguha bikakubwira ngo sinkikeneye kubana namwe nkurayo ntwara hariya urasubira kujya kubiraba kwa rutetero rumwe iyo uruteye urasubira kujya kuraba ntusubirayo ndakubaza urutwa rutete rumwe hari urutete bita amasenya nzoyego cyangwa amakutsa pata murayazi ibyo si ibiharage none iyo urembeye igiharage bita ikutsa pataro cyangwa igisenya nzego gishobora kuzana nk'ibiro 3 nibyo cyangwa se ibyo byaturutse mu ntete zingahe kwa rutete rero rushobora kuguterera hegitari kwa rutete ikindi mbere yuko urukurako rubanza kuguha inyama mbaza ngo izihe umuntu azi guteka umukubi neza
abizi specialiste y'umuceri bana ko nkunda umuceri sha cy'ibyo kujya byose wateka utashizemo agaceri simba mbona ko watetse gahora hano rero gwarutete umukubi ni utangura kujya ugatangura kurisha ubugari umuceri n'utundi tuntu gwarutete hama bya bindi nabyo wajya biriko bigufashije niyo mpamvu nakubwiye ngo amaja 2,000 ukuyemo icya 10 cya desa wisuka yajya ariya wisa ni fake ziriya desa wazanye zishobora kuzokungukira miliyoni 2. Mariza rero umuntu mwicaranye ngo kuki watanze demire desi utayatanze byagenze gute? Reka mbwire bana abantu baharura amaturo aba baharura amaturo nusanga umuntu yatanze cya 10 cy'umuriyoni atasenye sirimo atajana ririmo atasenka ntiririmo uyu muntu ayo yariye niyo menshi cyane gusumba ayo yazanye burya umuntu akiranuka neza ku cacumi n'igiceri cya senka usanga kirimo kuko hari udusenyeza tugenda turenga ko kuri ari y'amafaranga hariho n'utumirifa tugenda turarenga ko ari y'amafaranga iryo jana najyo ugomba kuriharura najyo ukarinaka kuko Bibiliya ivuga ngo dutange icya 10 kigize hene gishitse ariko murashobora kwibaza ngo kubera ikayo magambo agarutse none agarutse Bibiliya wari wayitabuye haragarutse nyene ahubwo wewe wumva wari waranabyumvise kuza ugatanga ituro ntutange n'ijana ry'icya 10 kandi reka babwire envelope igura turuwasa igiceri cya senkano gishize muri iyo envelope gifise imbaraga gusumba iyo envelope wayishizemo kuko Imana yirebye yisenkano muri iyo envelope ibivuga ngo mwana wanje reka ndagupakira ku noti uzoyuzuze. Ikindi hari abantu batazi gutanga icya 10 hano tureba abantu bamaze gufashisha icya 10 abantu bari mu bitaro tuzamura ibiganza turebe zamura nimuzamure murahari abantu bamaze kugemurira abantu mu bitaro bakoresheje icya 10 nimuzamure nimumanure abantu bamaze kuja kureba abantu bapfunzwe bakoresheje icya 10 nimuzamure urabona ko bikawushisha oce tureba abantu bamaze gufasha imfubyi n'abapfakazi bakoresheje icya 10 zamura ibiganza sawa tureba abantu bamaze gufashisha icya 10 abantu bagowe zamura zamura nawe urimo mpagaze imbere mu minkoni nimwumve soma Maraki 3 ku murongo w'10 soma havuga ngo iki umutwe w'amajambo aravuze abagunga Imana ivyayo 10 haravuze ngo muzane mu bubiko icya 10 gishitse kugira ngo inzu yanje ibemwo ivyo kurya ehe ni mubingeragereshe ni kuhoraho subira haruguru muzane mu bubiko icya 10 gishitse kugira ngo inzu yanje ibemwo ivyo kurya muzane icya 10 gishitse kugira ngo inzu yanje ibemwo ivyo kurya icya 10 ni cyo kuzana hehe inzu y'Imana
nicyo kuza he mugasho ni mu nzu y'Imana ku bitaro ni mu nzu y'Imana mwibarabara ni mu nzu y'Imana harimo ngo abantu harimo igufa ngaho tubwira iryo gufa wumva ego ijambo riravuga ngo muzane mu bubiko be bajya abantu bo mwibarabara canke bajya abantu bagowe simbuze abagowe uko tugenda dusumbasumbana none nkijya mpumyi cya kimuga kigenda kikwega hagize icyo giha ni bibi ongera usome ongera usome tubohora abantu abagunga imana ibyayo muzane mu bubiko ica 10 gishitse muzane mu bubiko nimuzane mu bubiko abantu bo mwibarabara bafise ububiko oya abo bantu bo mu bitaro bafise ububiko oya abo bantu bo mu gasho bafise ububiko oya Bibiliya yavuze ngo nimuzane hehe mu bubiko mu bubiko ica 10 gishitse kugira ngo inzu yanje ibemwo kugira ngo inzu yanje ibemwo ivyo kurya ibyo kurya ibe mu ibyo kurya nubu ntabyo rumwe ubu ndagerageza oce ubaragerageza reka noneho ndagutomorere neza ikigo obeyere ni ishyirahamwe cyangwa se ishyirahamwe ni ishyirahamwe rikorera nde leta urakoze ariko nubwo rikorera leta ririgenga nibyo cyangwa se nta makuru mfise ni ishyirahamwe ni ishyirahamwe ntayo ufise nyene noneho reka nkwereke uburyo ryigengamo leta irafise ibigo by'imfubyi ntabyo ifise ntabyo nzi ntabyo nzi nyene irabifise noneho nta na rimwe urabona umukuru w'igihugu cyangwa madamu wiwe asuye ibigo by'imfubyi abigemure yego none ntabyo ifise nibaza ko ari umutima wiwe wo kuja gufasha kubera ari umubyeyi akomeye kandi akunda abantu abagiye kuraba biwe ubajije ko leta bigo by'imfubyi ifise leta oya nta makuru mfise none ndakubariye ngo perezida cyangwa madamu wiwe yamasura ibyo bigo abigemuriye ibyo kurya amasabune byo kwambara iby'amashuri ntabyo urabona je navyo ndabonesha amaso na Facebook ujako oya mu bantu bari bakwiye kundusha siwe uhagaze hano nari kurushwa na bariya anya je ukuntu kuri kwiwanje sishaka kubesha je urakoze sawa rero reka nkubaze udandaza iki jewe ndandaza telefone udandaza telefone urazisorera ntuzisorera hari igitasi urazitangira amakori ntuyatanga turayatanga urakoze nk'ubu ufashe amafaranga wari kurihira ariya amatelefone ugahita ugenda mu bigo bya leta by'imfubyi ugahita ubagurira imiceri n'amasabune n'amakaye n'amakaramu hama obeyeri gahita iza gutora amafaranga ya empo woco yibwira ngo iki tayo nari kubaha nasuye ikigo ca leta c'imfubyi ndakigaburira ibyo ntabyo wababwira ntiwabibabarira oya kubera iki none watubwiye ko icya 10 ko ari obeyere y'Imana ugitwara hariya gute kandi obeyeri gikeneye murantunga nshobora kuba natahuye nabi kuko jewe nzi ko imfubyi ngo dufashe imfubyi n'abapfakazi n'abo bantu n'ibyo bimuga rero nabonye mfashije n'abo bantu ko hariho icyo noba mazi yes
turemerewe gufasha imfubyi n'abapfakazi, turemerewe kuza gusura abantu bari mu mpimba, turemerewe kuza kureba abantu bagwariye ku bitaro bitandukanye, ariko ntabwo twemerewe kubashyira icya 10. ibyo ugomba kubafashisha ni bya bindi by'iwawe wasigarana obeyeri wayikuyemo. Aha ni sawa, murakoze tugira gutya ni ukuvuga ngo amafaranga none nimba urose 2,000 ugakuramo desa y'icya 10 usigaranye ngahe? 8 miliwisi. none ayo usigaranye nayo utanze meshi nayawe ayo nsigaranye. none kuko uza kubafashisha muri makenya badahaga ubura kubafashisha muri ariya meshi bahaga. none iyo ubafashisha urakoresha desa uri murabafasha? ahubwo bivana nayo ofisi, bivana nayo ofisi. bisobanura rero ahantu mwazimiriye nawe mwe muba muzi ngo muri ko murakorera Imana nibyo, ariko muyikorera ukutariko. iyo ufashe ingingo ngo jewe ayo nzoronka nzoza mfasha abagowe n'abamerewe nabi, ibyo urabikora ugategereza iterambere kuribona ukabura. kubera iki? ukorera Imana hari amategeko yayo wishe. nimba Bibiliya ivuze ngo mukizane mu nzu yanje cya 10 iyo ugitanze mu bubiko bw'inzu y'Imana, wewe si ujejwe kugifashisha abo bantu. ababihawe bajejwe kugitora no kucakira, nibo bagomba kuvuga ngo aya tuyashire mu mfubyi. urabyumva? aya tuyashire mu bapfakazi, aya tugende ku bitaro, aya tuje mu magereza. bisobanurwa ngo wewe ujyayo ku giti cyawe, ntabwo ugomba gukoresha ayatari ayawe. Do you understand? wabyumvise basi ibyo navuze mu Kirundi? Yego. kugomba gukoresha ayawe y'Imana ukayazana. Yesu bigeze kumuha ifaranga riri ku ishusho yande, baramubaza ngo iyi shusho ni yande, ngo ni yaka. ahita arababwira ngo ibya Kayisari mu bihe, iby'Imana nabyo mu bihe. kubera iki Kayisari mumuha Imana ntimuyihe? kandi Kayisari yaje ahita ashyira ku igufuri. noneho Kayisari, noneho Imana nayo ntigushiriraho igufuri, irareka ukaguma huguruye, ariko hakahera umunsi wose atawinjiye. ni bande bazi igihugu cya Amerika? ni bande bakizi? abacumva muzamura ibiganza. nicyo gihugu ku isi gifata ingingo, iyo kitarafata ingingo izo bemeje zose ntizijya mu ngiro. none igihugu kugira ngo kirute ikindi gihugu kiba kikirusha iki? finance. ifaranga ry'icyo gihugu riba riri. none ndababaza, Amerika niyo ifise ifaranga riri hejuru kusumbya ayandi? amafaranga bita ama-euro ntari hejuru y'amadolari. hama ifaranga bita livre sterling, ni bande bararibona hano? ni bande bari bamaze kuryumva? bareba nimuzamura bari bamaze kumva iryo faranga. ni umva n'abantu nka 5. none ndababaza, iri faranga muzi amafaranga rivunjwa? iyo idolari rivunjwa 5,000 ryo riba ryikubye inshuro 2 cy'ayo mafaranga. iyo narivunjishije uri nka hano, bobanza bakagufata bakakujyana ahantu ugasobanura iyo warikuye, ntawe ntajya bakuvunjira.
wewe ntuzi. Hanyuma ifaranga ryitwa ero riri hejuru cyane y'idolari. Ndababaza, murigera mwumva iyo bavuze ngo ifaranga ryaduze, murigera mwumva bavuga ngo ero yaduze? Bavuga ngo iki? Ngo idolari ryagize he? None kuki arijya bavuga ko ryaduze kandi rifise ayandi abiri ari hasi ari hejuru yaryo? Kuki iri faranga ry'idolari barikoresha ari babafata ingingo ku isi cyemerwa? Mbaza ngo kubera iki? Igihugu cya Amerika mu bintu byatumye Imana igiha agaciro cyane kikazamuka ku rundi rugezo, byaturutse ko indaya yo muri Amerika, indaya ivuye gusambana ntijya amafaranga yasambaniye itaratangamo icyacumi. Ari indaya nibisobanura ngo Imana irayakira ikamushimira? Hoya, ahubwo ni umuco, babigize umuco ku buryo no muri leta baguhemba bayakaseho dime. Barangije itegeko ry'u Burundi mu mategeko yashizweho muri ino myaka, ijya mbere bagita ngo iki? Imana he. Noneho abanyamerika bo ntibavuze ngo Imana imbere gusa. Tureba abantu batarabona idolari, muzamura ibiganza. Batararibona, zamura ibiganza turebe. Herega murimwo. Ngiri amafaranga y'u Burundi yanditse ko ngo iki? Ikirango, ubumwe, ibikorwa, amajambere. Sibyo biriko? Burasa ureba inoti y'umunyamerika uko yanditse. Soma mwari. Somira ijambo ririmo hano hagati hano. Giri ngaha. Soma. In God we trust. In God we trust. In God we trust. What does it mean, in God we trust? Meaning, in, when we say in, not on, in. Hari chabita siri ni hejuru, da ni ndani. In English, on ni hejuru, in ni ndani, on hands. Rero umunyamerika yavuze ngo in ndani, in God, mu Mana we trust. Mu Mana ni ibyizigiro byacu biri.